Marolo soifua talaflava o tala mai Australia le Radio Samoa. O le sole wa matai se isi su esu enga fou mo le vaalele wa lewa na sa idia le MH370 le re a whaia le vasa intia a wasidia mara se furu tau sanga taro na tupulu whaalulawe na o fiai. O le company ma le United Kingdom e ngō le Ocean Infinity o lātou sai nia se konkarate ma le whainga malo Malaysia ia sa idia pea le tusa ma le se furu lima ape se kuea kilomita o le vasa tusa rea ma le ape lima se lau kilomita i ngā tai whale o Perth. O le sa iringa fōu leo le a whao ngā i le vaa le company e ngō le Amara ma e whaani no fuanga autu o whaataula i ei le sa iringa. Le aso walu o mati lua pe se puru whaa, na leilo ai le waalele lea MH370 e lua se lau tolu suriwa tangata na yeilunga e au fiei ma tangata Australia e to ono. E tere isi sa iringa na whaia mua mai le teimi na tupoi le whaalawalawe peitai e le imanuia lava. O le atadia na le unga o le so enga fōu lea wa amatai nei le so. O au se tāria le isi atunu e au pito mawalunga leo whai o ngase ngase o le kānesta o le susuara o wha mawinai e ui ele o le tūranga le o yeiso i fua e mau mai lea ngase ngase. O so e ngā fōu nei mai le University o Sydney ma le University o Queensland pa pēr ma Alberta Health i Kanata wa ilo ai wha mau ngai wha tatau le kānesta o le susu ma le au whai o tangata ua mariri wai. Ma whailua Iesu e suenga o New Zealand ma Australia isi atunu o pito i tō tere ai i tangata e whaamawina le awhia i rea ngase i le rua a whenua sfururua. Pei tai ua mai tawina e le o maualunga se au whai o i lātou ia ua maririu. O le tausanga e rua a whenua sfurutasi na whaalaunua ai le WHO, le Global Breast Cancer Initiative, i se tau mawhainga na ia whai titia numero o tangata awhia ma ua whai loa i ripoti le tamai wala lata lava ina ausia e Australia ma New Zealand ia whaamoemoenga. O isi atunu ua wa ia fwoi le whai titia peo le whai o tangata maririu ma le kānesa o le susu e au fiai Malta, o Denmark, Belgium, Switzerland, Lithuania, Netherlands ma Slovenia. Tinga ina seri i le wharamai le mai au le wheto ai o se ta avale ma se wila i le tui sauti sisi fō sini. Po le afo le toru lea wau na nafi na wala o nei so soani whaawawe i se whaalawe peo na ta ua le whetaula i ngāla o Sackville Street ma Hamilton Road i Fairfield. O le tangata nanga iane le wila e onos futoru tau sanga na matua na ave le wharamai e whailawa si tinga ino manuanga. Na rongo ina leo o le taavale na o fia i le whaalawe na anga i ese mai ma le no whanga le na ua mai a le whaalawe ma po le te o le ono i le fia na nafi na pu e nai loa sa tamai ta i ono sa furuiva tau sanga ma i se whale i Fairfield. O le taavale sa iei le whale lea na ave leo mo le whaia iei o so e suenga na tue te tala i tua le tamai ta i au tādi ai so e suenga o lo o whanga soropea. Ua tūrata ina mai atu le vaitau o le tau vevela, a ua lapata i mai le vaa ai tau o le a whaawau peo na whaarangoina e tangata le vevela o le ea. O le anga i atu le wha ai unga le vasa nei ua whautua ina i le tele o vaenga o sini, o le a o atu le vevela i le sidia ma le tolu se fure lua tikeri, a e whaata tele ina le vevela i le tu i sisi fo sini. O me le pone ua whaatulanga o le a o atu le vevela, tolus fur fatikeri le aso atai au. Brisbane e le vau le tolus fur ma le tolus fur tasi tikeri, ma Adelaide o atu le tolus fur tolu tikeri. O fautua ina tangata i asira fia whaamtaranga nei, e fua i ei fuafuanga i le anga i atu i le wha i ungo le vai aso. O Queensland o no o le fast food wono tikeri, o fautua inai mo le anga i atu i le vai aso fau. I o tala nana Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i asorua, ma le amau fo i seisi whaapoponga le teimi whaapenei i le aso atai au, ai tauna i manuia tele ngā ruenga o whea au matiu te o whenga iai maro tātou atunu. Radio Samoa, tasi mai watolu, amo. Radio Samoa, tasi mai watolu, amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pēse tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances,
Telefoni ovalu selau, lua lua lua, 555. Ovalu selau, lua lua lua, 555. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. A whai lo sa ili se a o ngā a mata mo lo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se ki a Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ralo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Fai la Samoa matalasi Angi mai se matangi Te momoli atu ai Alo fai la Samoa matalasi Ia, talofa lapa pa ia mawalunga o le whaafonga tapua ia mai se foi le sila mai moa sa mole atunu pele mai tawhai fio le lalulangi. E le gato fo i New Zealand nei, ia e whapena fo i le atu Pasifika, ia ma le tātou atunu pele o lo o whaamuli, mai ai ia o tātou hainga, ma matua, o wō mai masani, e mai se o te tai o le tātou malo, ia ma le lo Samoa. Whatalofa mau wholofa ia te oe i le nei, awa uli o le asolua. E na ua se fulu minute o te aileitu lai wha. E ama ua tūla lata fo i ngā ngaifo whaiva o le atunu. E so o se mata ngā ruenga. Po o ngā ruenga e whai ngā tai le ngā tai whale. O ngā ruenga e whai le vate tea o i lātou e whioa i waalele. Ia ma ngā ruenga e whaia i tua vau. Ma eu lava le lofa ma le anga le lei o le tua. Sa au wha la le lei. Le tua i loa lofa ma loa anga le lei tau muli a Samoa. E uinga pipi o ma le anga mi o tangata. Kako uma o kounga ma ungei ma la kou ia ma lauka mai kai. Ia ele ma whai ona tūla fo ia ele tua i tātou. Whapena fo i ma fau whaunga e tai ai whainga malo. Pe o le mele na tūla i mai nei le tai au. E le i alo ta mala le tua e whata apela na palemene.
ma whaave vesi lo nā tunu uma le mota fono, o le fono usu o Samoa, i le tae aon le la. Vi ia le tua, o lea ua fusia i le whau o malo, e ui alana whetena i nisi ma taupu, a o lea so, tā ua i o mea sa fola folatu, ma whai atu ma pou wai, a tātou pola kalame ma mata upu i le lava i aso, ia talu mai lava, o na peie fōringa mai. Ua vale fonga tia ma le fonga baa, i le tātou a inga whatuatua i le atua sa mua o tasi. A maise le whainga malolo tu lai mai nei. Awa, e tasi au le loto ma le tino, ma le fatu, ma le nganga. Nā lai no mai whatasi, tai ma sa valia i tu malo, ina ia sui le whainga malo tu le epa, ma le hero pipi. E le whapea lao le malo si tele o le angai tu le epa lea nā lai o le vale whangatia. Ai o mea na tu tupu e le i tā pena ma sa uni i ai, tai o lo tātou a inga whatua tua i le tua Samoa. O nei le tai au, lea na matua manino ai le mata o le vai, e iai me te tau o na wha le leia. The inexperience of our leaders and new members of parliament pertaining to the Fast Party caucus was evident this morning. Ia e se le tau o le vavai atu. O le o mai whatasi. Tele tala i upu ma mea nā, ma le mata upu le nā i le whona usu o le pāle bene. Ai, wha au au pēa o nā. Wha talofa ma mamori atu a lofa anga ma mo onga le lei, ma ofo a lofa atu i le atunu umana na tapua inga i le so. Ia, ka ilo ia kio, la sau sila sila ma sau vava ai i ai. Ai pe ua nofo ai ma toa maalie, ma faufaunga, ma mana tunatunga. E tele facilita ua o le a au tu ina tu fo i mafolosia ilu ma mea i le so. Ai pe le o se au wala fo i lea, ua whaia i le tua, e mawhai o na toe au mai ai i tu tonu o le li o lea. Le a inga whātua tua i le tua Samoa ua tasi. Despite whatever differences, personal grievances, personal agendas and vendettas, let's do this for the people of Samoa as a whole, as a country, that we can say to the people, we have the guts to reunite ourselves. It's only 10, 11 months away from the next general election in 2026. So why don't we do something absolutely amazing to be consolidated? The solidarity of our people, our hearts and minds, in spirit and in physical being. As matautia, o wafo ilangona mamafufonga, i le taimina whātua i le lafo matu i nātu e le fionga le fonga whatelai, le ai a ta tau, ta tono le mauta whono ma le palemene, ma pepa o le ngā luenga le palemene. Ina ia whaaleo le lafo leo ua leva. Ona manatu i eile toi ina o tuilepa. Like I told you last week, and the beginning of this week, and even in the weekend, I said Tulepa has taken the bait. He has bitten the bait. Watongi atu le matau lalo o le mawhai na nofo le leile to ina. He was so curious and so eager to bite the bait. Wa aile maun wa sisi valo malmakau ilungat kos fuluri makankangai kong e lango ina. Ia le maus to ina. More on that later on, but whatalofa i le tafitolu. O le vānu nofo Samoa. Pa ia mamamalu wha le malo, e tāpua i mai le fionga le konsula wao le malo tutotasi o Samoa, i le maota o Samoa, i mangele, lona whale tua, o le sui konsula, ia whape na fo i le fionga i le komisino whewhataua inga. Ia maise o le mamalu, o tamali i mo fale upolu o fale tua matausi o uso matua whawhine o lo o lātou tautua ina ma pou le tau wha le fionga i le konsula wao
le fionga ia a whemata palu salua e whapō. Ia po le fionga fo i le suafa ia le malu. Aftai tāpua. Ia e ngā tele nā, ia o le whaafonga maua ma le tāpua inga fo ia le fionga le whaasina. Tole a foa awha masanga whaamatala o le komisina māualunga le nā o Samoa. I lona ofisa i le laumua i Wellington. E whaatalo whatu. Le atou savea i lau fionga. O aulua fionga. Ia maulua ofisa mai la tau lo tautuaina le tātou ofisa. Ampasa o Samoa isi atunu ma hai komisi. Ia o tātou o le tala noa ma whaatalo wha i New Zealand lava nei i o lo tautuaina ia le mamalu o Samoa lo nopia iai. Atu lau fau i pa ia ma mamalu whale anganu. Whale atunu. Wai a ao tu mua mapule ma le pa ia i ainga. E li po i ai. Le pa ia o tama ma ainga ma tama. Ia e tainane fo i whawhale upolunga. Ia tu mua mapule o i tu au ma la taua. Ainga i le tai ma le waa o fonti. O tama le manua tele ma to o le whare ula. Tā po inga le nā sua ma vai whanua. Tu mua le motu e le toio o atu iai se whaamtalanga. Ioi. Mai pa ia ma mamalu o le malai tele. Ma pai fio le tui manua se ia pa ia. Le ala o le atu le maurta le tamaitai. Ia, whaatalofa ma whaatulou. I pa ia masani o le atanu. E te le lilo, e te le lanu, i se upua le ataua. Ai, matua le tuu. Ia te utou, le uwhainga luenga tutofi le tua. Tau te whaalava, ma whaamawa lunga se vi inga le tua e sii ma momoli i ona luma. O mea, tātou te maua le soifuanga nei. Tātou te fusi, ma momoli atu ina ia whaamuina a wale tauranga i le tua o Sapauta. Le tua o au, le tua o le whaamaoni, le tua o le lofa, muti vale, le tua o Samoa, le tua fo'i o Isalaelu. Sa au whaala le lei, whawhitai i lo wanga le lei. Ua, te le vave pēr lo ua lofa mo lo wanga le lei ia i mātou. Ai wha tele ngese mai, lo to o sa, i nā matautia. Tālu sia i avea le nei mea na tupu, o se tae au fau, i le tala wha solo pito, i le mautafono ma le pāre mene o Samoa, i le so le asolus fuma limo o Februari. E avea ma fetu e pupula pea ma tilo iai. Le taulai o le vaai a tupulanga tala vau o Samoa, e alu aso e sau aso e tau nuu i le mautafono ma le pāre mene lea. Ioe, o le tua o au. Na te whaia ma whaatupu foi, le langona le lei. E ta pē ai ma tafi e sea ma sei. Ma wha moe file mu e ngase a malo. Ia, whatalofa e ate utou, tua ase de sino le atenu, nei au paanga tō tino, ta māmati nā mātutua, maonta malawa whapena fo i whale o tangata mātutua o tau si ai le tō tele o nisi o tau. Ia whapena fo i maonta ngase. Whatalo whātu, ma le whaaloalo. Ia ma le lo whātu fo i ate utou, ma le wha moe. Ena ia angalele i atu, ma pai atu a ao, a whaola o le tātoli. Ina ia mawhai ona tafi e se ti ngā o mai ma whaingatā. O whaatafa ngase, o whalefu ma purusi o tau whanga, ua whaatā o toli ai o tau. Ia maua malango malu, ma maua le file mu, i o tau tino, ma nganga. Patalofa pitoa fo i lunga le tātou api o fōlinga, ma lola sei fō manui, ale au tustusi, ale au palau vale, ale au whai upusā. Ale au kau ai maa, o le au whapapomu, e ngisi ngai o le mautan, le o tate e fole, se i wālonga, o pā se pomu. Le o pomu i na papa, e pā e pi papa si, fole, But the implications of what went on in the House of Parliament today, whether it's tate,
or whether it's the Whanausua Samoa at Te Whau, the spirit was all the same. Tāua ia. Many lessons learned today. The implications on both sides of the House, from Tuleepa and HRPP, and the 15 of them that supported the motion to reject and expel the Prime Minister, and to vote that there is no more confidence in the House of Parliament against Fiame and 5 others and her cabinet. Ta whewhe le matautia le nei mea. Ai mānei e whawhitai i le Fong of the Line. Whatalofa i le ngatala o le tātou apia fōlinga o le tātou YouTube channel. Ia whapia fō i mo le tātou Facebook page. Please subscribe to it because I don't want you to miss out any of our special programs about what is happening. The political chaos and turmoil and crisis that is happening in Samoa. Today was a beautiful day. Yes, and everybody anticipated this patiently and see what was the outcome. Later in the program, o vai mawha'i atu, vai ngā ese mawingo mea na tutupu I le so. Manisi fo ilu I tau o lo whaatalitali, ma wha malu, ma fori mai. Le te tau o na tātou matai tuina, ma lapata ia ai fo I tātou, o le ale wingo le melea, o le ale wingo le melea, o le ale wingo le saunuanga lauli. Whaide melea ai manu, mātou tele I toi whono ina iei seisi mea I whai atu I tu atu o le melea. Maretala, ele tua I a tamale pati o lo o iai istangata. Wa oma na tā pena ele tua ma o lo iai o lato wanga vaa whapitoa. But I'm saying, congratulations to Madam Prime Minister for getting out of this unscathed. But she was very smart as well. Yes, indeed. She responded with somebody that has that capacity of a higher education and knowledge to understand the implications and the consequences of her actions and what the rule of law says. Le tāua le nā o le whaalongolongo le leia na le la. Mea sila la ia lea. I le ata mai fo I ma le to mai o le fionga le to mai tai pale mia. I le vase vasenga ma le pena ina ma mai o le lei o le vaenga o le tulafono e loai. Politics is a numbers game. And if it doesn't add up, there's something else that rely and ma whaalangolango ma whaatuatua iai. O lea. O le pule le tulafono. Lea lava nā ngina ai. E le o iai se malosi anga e fulusia ai I se whainu mera. Tau sa o le fionga le tamaitai palmia. E le o ia te hao, le atoanga, e na o le se fulu ma le lipo. E le o I le sui o le pā I atu le epa, ma le hero pipi, e na o le se fulu ma lea. Na o se fulu ma le lima tangata ia le na pālota nei atu le epa. Le loa la po felisto tolu le fe mai se fulu valu iai. E le o foi, I le afionga I lauli e le mari e toa. Le atoanga e fulusia ai whainu mera. E lango ina se majority. O le teimine nei, I le pule wha le tulafono. Lea o lo au mai ai le ta iala lea. E mawhai pia o na wha au. Lana ta ita inga ma lana pulenga. Isi ta mai whasinu mera o lo iai nei. E se fulu ma le lima fo. Ia le na. Please share our program and
like it, press the like button, subscribe to it, and like it, and leave me a comment. E se lo fifia te whaitau I au tau tustu singa, o tau manatu. Ioe, o mawhauwhaunga. O mawhauwhaunga e atangia mai e whai upu o istangata tustus. E te taua o na lua ni upu sai e tonu whato a alue lola e le marikoma piliota o marwhai upu. And some of these fools and your stupidity reveals who you are. I le find e pe vo le mela la tu la I mai tonu le mauta fono ma le senati. Le mauta o senati ma walunga ma le mauta maulalo o mauta o mai lo sui. E le whaututanga ma le whaututainga le fionga e le whalenga fulu. I atua olo ma nei a fruen. Manatu tua olo. Ono whaitionga tangata olo o la uatu le mauta ma alu I tustu singa o penga ta whailangi televise ma le tio. Ua whaalu maina le mauta ma suyo le mauta. Ono o tala tangata. I le au tau mui mui o le au whaitio. O le au palau vale ma le au whai upusa. O le ngangana ua matua mata ngā. Whaasoa tuai. Ma la lau ai whai pule o le mauta. Ma sui o le senate. Ma natu ai leo tua olo le plestene. O le mauta fodo. O tutuwila mamanua. Ua te tau na whaamuta le live stream e aua nei toi whaasalawina. Se fono. Ale manaia I o tō whā. Na tatala lola I leo le leina. Ma tatala le wholoa male malai. I whina ngalo whaalia o suius whona uma o le senate. Oka e se le manai. Ia, le to ino muangu ti o le nā ua venei fo I ma komisino leo leo. To ino matu o le mauta. Ia whapena fo I le fionga I atungiola. Sui tuai uma le mauta. Wha mole tua olo. Lauto wha nei se tia ele mata upu leo. Tuai pēr le mauta o sui. Le senate. Male fale fono Samoa. Amerika Samoa sai. E whai ma I aile tau ai ngā maa ma le lu ngā maa a tangata lautele. Ia. O le tā ua le nā, o le whaalongolongo o le mauta. Talia, malotea, matalanoina, whaiti o ngā tangata. O le mui o tangata, I lea mea, ma lea mata upu, ma lea mata upu. Tu la fono, o mea tau tupe, o le tamao a inga. A o lau tala. Whawhitai wa o le so na mai eile tō wha le fionga le wharenga fulu. Le fionga ia tua olo manaia, le pelestene ma le teitei whono o le mauta. O le a wha wau pēa o na wha lawi loa le live stream I lunga o penga ta whailangi ma televise ma le social media. Tu oi pēa le au whaitio. Tu oi pēa le au tau ai maa. Ai, o toula ia e pāla lau vale. Pāla lau vale e pēa. Io. Whai maile tala tua olo. Ia whaitio ma mui. Ai mui fuafua mai. Ma whaitio fuafua mai. There is something special and very good about constructive criticism. O whaitionga ia e whauwhawai manatu malangona e toi whaalelei a tili ai se mea. But when you have an unfounded criticism, na ole whaaleanga for the sake and the full intention to criticize with malice, because you do have an agenda and a personal vendetta against somebody in the House of Members of Parliament. Pe te le fifia fo I se tulafono, po se policy, po se regulation, po ni whainga whawai.
Ia o le mea le nā oe. Mana tua fo i o le mea le nā le ona umi. Lai mai e tonu o le tusi. I tusi a mose. Le mea le nā le ona umi o na faa ta milo. Ma faa ta i le vau. E le atua le a ingo Israelu. A la ka milo iai au ka whokanana le ele fau ma le nuu o le tofi. Mea tonu wale na murmur. Wa le upu, tau titi atusa le spelango le upu. Ma le wha leo ina o le upu mui. I le wha Samoa. Ma le upu mui le wha Peritania. A tau le mui wha Peritania o le murmur. E leo se momo so le murmur. Mai mos tama a muipi famai. O le stanga tatini tau whaleanga te mai tai paramia amalan whainga malo whalongo le mai e pu o talinga a momo o moso. E rei se tala no whaleanga ai le fionga le sawa pita o le tua fine i e ta. Na pau ale mea o te whai atuai ina ua vivesi. E tau loa ona sila le fionga le te mai tai paramia. Tilo po le a se tūlanga mwhai ai ona whaaleleia. Ma toi au mai whaatasi i to tonu le ainga whaatuatua i le atua sa mua ua tasi ina ia tasi la i le aso le rei. A la leo ua tupu mai. Ua tasi le loto, tasi le mawhau. E uina ua tātou whewesi ai, ma whetoto ai. Ma avatu ai lisi vaenga i lalo le fionga le tumai tai paramia. Ai tūla uri, lea nau tau sila i ai i le me tau o le tō le loto. The honest commitment from Lauli. Lea lofa le nao Lauli a Samoa. Ia aua, nei tango au le tamai tai pale mia i le pelu, lea na whaamata. E momoli i le fionga i leo mamalu o le malo. Wa le ai seisi ana whaai unga, ma seisi tonga fiti e fo ia ai le whaafita auli lea. A wā e sila fia e fia me. A whai e te ena le lafo. A whai fo i e tali aina le lafo. O lona winga. Na pauleo le me a apa iai. O le whaatonuina o le fionga i leo mamalo o le malo. Ina ia whata ape le palamene mao e whai le panota. O le finangalo tōnu ale nao le toi ino tu le epa. Malana vaenga whau whai ma le pati o le HRPP. A wanela. E le i pāse mea ae. E le i pāse mea. Ioe. Aisea, ua te ena le lafo. Tolus ful ma le whae te ena le lafo. Tolus ful ma le whae le manao. E toe o e whai se whainga panota. E matautia. Whawhetai le atua i lea tō whāna e na tutu whaatasi mai ai. Le sunga lauli al mari atoa. Male vaenga ale panemia malana kapeneta. Ale a inga lava tasi le whaatuatua i le tua sa mo o tasi. Matutu fatasi pe o ni pou a mea si malo losi. Talo fai story, kalo fai si o tua fine, Mary le sa tele. Alo le soifua man via lofa tele mo oe. Ai po wal to case mo leo na o tauna fai star compensation ma inu stai puti sa mo stemila ta mai. Mai kei. E sa ole tala vo le fa mai ia tua olo. Mui fua mai me fai ki o fua mai. E se le mali o le fondo le la. Vo le mai ele to fa le fionga le pelestene o le senate. Ia tua olo, le fionga, le whalenga fulu. Ia whapea fōi, ia le mauto sanate. Whea mai le tala moangu kia. Olo tina. Pū, malo tina. I meo whai ki onga. Ioai.
Na o mea leanga, e o lava i lo wa inga, o lo whai tio mai e tau, mai whai ki o pēr, whai ki o pēr. This is the problem now. Nea whai la, la unga isi sui tono le mauta whono ma le paramene. Lea lava tau te sau noa ma tau te tala i upu, i te tono le mauta whono ma le paramene fo o Samoa. Le atangi ai le ngangana, le a o ai le whai le ngangana, o tau, ai maise, gisi whai pule ia. I upu mata ngā e la lau, tangata lea leina o whai atu lau tala matua i o I iwi o mata mo talinga I me whaalongo I me o tangata I e whai pule ia. Io, le whaina leino o tusi. Ma matua I se whai tionga I le fionga I le whongwhitala I stasi o whai pule le pe o le whai pule o le itu malo o whalata le tolu. Iana upu e sona le lafo. E laki lava o le mamau le me te tu ai ma whai e upuna. Mono. O lau tusi na watu I le fionga le whongwhitala Ina ia whaia se aia inga, ina ia pui pui ai o tau whaipule le teimi tau te o ese mai ma le mauta. Ioe. Awa leo o tau o mai, tau te tā whao ma milo whatasi, I le public domain. Lei la se tau whia pēr whai ino sia o tau ma o tau upu e whai. Ngār ka e ia maka o kangaka, ma ta mo e loa le awala e le se ie. Upu sa, upu na vātun whafonga mai le tenu. E leo iaise a nganga whapea tau whawhewhe a o leo te whai atu o mea nae whai e tangata. Ia I lātou te soli le vā leima le vā nonofo, le vā te puia ma tangata. Ia le ngata ina pui puia o tau I le parliamentary privilege within the House of Parliament. But what you say outside of Parliament to protect you and protect the public as well. Io, o le tala sa, o le tala le na, ia. E le whapea o tau se I tofi, o I tu malo, ma te tono o le pale mene o Samoa. O na whapea na aila, ia le o tau winga le anga na. Io, I le whapea na ni winga pua au se whaipule o umana tofia I tono o le pale mene. E le tau tala ma sao nua fo I matulei whapea na pe o le ngangana se tamai titi e le tipia e le man malamba le ngangana le tunu. Ma upu whaaloalo e te wailo tātou vāna nofo. Ioi, le tala le nā. A talofa he lunga le apia whaulinga. O leu te wawai atu ia Taamilosi seu vaai, talofa lava, watching you from Anchorage in Alaska. Ia o tau whaasau lui, ma lolo se fumanuia. Whatalofa whapito lava. Ele oilea, God will be with us. Amelia whamoana, whatalofa tu ia te oile whailau tusi. O sina leo, hard out, yes of course. Ia, whapea fwoi, ia, lau teine historic. Malo, Mary whafte tele lava mafunta mai. Mo le amanoa tāte wheloa. Ie fwoi sina leo. O alosina aati, please don't forget press the like button and share our program and also subscribe. O V-Row pe mai whamulumule manatua I fole tātou Miss Global. Okay, here we go. Now Miss Global pe au te mai tai o Li Tara Jeremia le naolo o iai a lena malo melenga be vesi makau loka wai le sile I ataua le uso ia le ataua Jerry Brandt I fefo I Solomona epo van watu lena fa iai le ia le tauwanga lea. So if you go on the page for Miss Global Samoa, please I ask of you, vote for Miss Samoa, Global Samoa, Li Tara Jeremia. Ia, whamadui atu ai fo I le tau mawhainga ale a whine, ia po le tua whine foi, a leni mikaio talofa lava, a len, malo le, mai, sorry, wa wha vai lo anti, whaku e le ai, poko alo anti e kari aku fo I ko mei inga whaiang le la, mai alo sina anti ia, vi ele lofa tu no le tua wa to file mu fo le fono Samoa
I le nei aso, sa o le lei. O le sunga i a tai au fau tu le epa o le whatonu. O le tātou wala ata le nā o le tai au fau, si whango tai au fau I Long Beach, California. Thank you also for joining me and our broadcast this afternoon on Radio Samoa. Leu mangele, talofa lava, lemi tole foa, talofa uso, alo lava le soifumuria. Hope, Yone, talofa hope, o fele te valala au malang. Mai, o le awala le nai, whaia le li, e toe, fo ia I lango le panemia, o le ata mai o le to ina, o le mea lofa na tuu, ia stui, e wha leo ai le mea te tau na whai, sa o oe, ioe, o le mea lea o leven whawhau e tui, e mana o e whai ina ia whata ape le panemene, ina ia lango ina, le whaatea ina o fia me, as you to face a early election or a snap election or even a general election and bring the day forward or forth. Ia to silsila mai ia. O ai o le a to e fafa ma fatiti le a monga I lunga o tau au mau o tangata maulu o tangata. O le palot. O ta I la to te whaia le mele na. To bring about a snap election in the next 3 or 4 months. Ele I ai se paketi ale atunu na tuu I autafa. E whapea o mei atutupu mai ale mawhai o na fo ia ngasi o malo. O na aapale mai le tupele na e whai ei I le meole. The election whatope tope. O whea la a mai eil se 5 miliona. E tau I ua o tangata, ma papa atua, o le a monga ma le whaafafa. E eli mai eil se tupe whapena, e tā pena ai se whainga pānota, whaatope tope. E lei se mea na e tau o le le alo lofa I le atunu. Ioi, o le o matua mata ngō fie, ia le fuafuanga ua whaatino I le so. Ia. Toe o mai fatasi. Fasili la le la watu nei o mwhaina tala I ele tātou leina. Capture the essence of this question because it needs to be asked. Ole fasili ali a tō sevea. Whapertania. Would Lauli changes his mind and rethinking his position to reinstate Fiame and the 5 other cabinet ministers back into the fold to fulfill the number 35 members of the Fatuatua le Atua Samoa Watas, because it is, and indeed, an issue pertaining to the local caucus and within the party. Fa'amata, le o bahe anei le mea le o le eise, wa le taliaina ma te ena le lafo, o le le fa'atuatuaina o le fionga te maitai palemia manisi o le cabinet. A faila, o lea wa le taliaina le lafo, ma o toi tutu whaatasi. La auli, ma fia me, ma le whainu umera e tolus furu ma le wha. E lango wina, le wha wau peo le whainga malo, ngo leisis furu masina a o le io o na whaata ape alo ia e le fionga le au malo le malo. Wha matai le ma whai loha la, o na wha o ngā le upulea. Toi reinstate. Toi wha fo I mai fia me, ma le to lima I to tonu o le pati. Lea na wha te atuai. Because that is another issue right now. Lea la o te ena le lafu leis wha tuanga, but then fia me and 5 others are still on the brink and on the edge, on the outside of the caucus of the Fast Party.
Mo mai. Fa mate leo se awal leidea. Na fa fong mai lauli. E toi fe tu na ia le mundiao. Awa o mata upu fa loto I fale ele se fe au ia le parmene, ele se fe au ia le tula fono. Na ona tatu toi o mai lava. Reconcile. Reconsider our position. Ma fa pe mai. O lea ua mai atu le mata upu na expel lai. Pe sakai foi. A lea la ua tatu talanoa about unity. Unifying our thinking tank. Unifying our experiences, our minds, like minds. Reconcile, reconsideration, forgiveness. Ma mai loe fa ma popo ma fai mea na utou fola ai I lea tunu. Fa ma te leo se awala ma se awanoa le lei le nei ma lau o fai lea tua. Reinstate because it is within the caucus policies and within the political party policies and regulations. O ia fai ia. Nā tātou wai o ngāra paki kau kango whiaka ku koe whaalelei. Ere o mai isi kangaka ese aku po o le pāre bene atoe mai whaalelei le tātou wānofu. Le ala le nao whesota inga ma le awala lau papa o le tu whaatasi. O malusi anga o mawhauwhaunga. Mō mai e whaatino mea. Na fola I le atunu. O le tele I o mea le leila uli ma fia mea sa utou fola I le atunu. O mai la ia le tu whaatasi le nale. Malusi anga le nale. Tu mai olo. Tu mai le atunu. Tu mai mau. Tu lai mai le fionga le sui palemia I atuala te vanga Bonifacio. Ye lango le na. And this is the time that God made for you and for all of us, for the peace and harmony among our Samoan fellow men and the Samoan public that support you. This is the time to react to this wonderful golden opportunity. Yeah, it's it. Yeah, lenalai. O oile sile fe mai I le mele. O weni maulio. Weni maulio talofa weni oile fa ngulua. Leo nga upu to muli talofa tina anti o mai oe. Ya, haftai o nai te manuia. Ya, mai mo matapua I mai fo I Perth. For my how's the weather there? Weather is hot. Yeah, le ua to 5 minute I le sfulu le tasi le tai au I Western Australia. Ya lo fantu I lau fionga tongia I po lau fionga fo I le to alii to filau le au ngā upu to muli. AK Sunshine, talofa, Amelia Famuana. Alo le unsai me la bale. Press the like button, share our program, leave me a comment. I'd love to laugh myself as well. Faftai Amosa, Inosia Fatumiti, Peter S. Fortanga. Alo, Seifu Maria. Yoe. No whanufo la ebe ma fu faufa mata. O le ase tali le vesili na le atau na watu nei. Pele o le avanoa e le whao ngā le leia. E toi pou ai ma whono le upenga. Le upenga o pili e tau e whangota. I leisi se fulu tasi masina o lumanai. A o le io o le teimi e sa wai, mafio mai le fionga. I le ao le malo e whaata ape alo ia le mauta. Whanu whaila ia, o tau whaiva. Sanga iane ai o le tai. Maria Lesina Tavae, watching you from Sydney, Australia. Yeah, I love Avtaile. Apena fo I oina isi o lo mafuta mai pe nungolta. So please
share our program to all our friends and families. O lo'o fia karie fo i la kovia am. Ala tātou o e tale pese lea. Ai se isa ili se amanoa. Ya, e tala noa tuai. Ya, ma le lipoti, mai le tamaitai o ati, mai le tātou whale ta vale o le Henderson Cars. Esa, Henderson Cars i le so i le solua. Ya. O le ua toe valu minute o na tale o le itu lai lima. When we come back, we'll find time to talk to Ati from Henderson Cars. On the track. Ni talen i
me ai what to eat in all my asi Italian ife ave to my ia use walu Sasi wa pule lo fatu wa faile ma uanga sala Ia so umalava Ulo uchino malo uanga Moia so umalava A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Avia maua sosa, Omega ka, e ana lowi moa, Omega ka, sabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina
le whanau. E uti uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Tala au mai i le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talflava o se whapoponga o tala mai atunu e mamau le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai Amerika Mafarani o le whailo inga whai whaatasi le Presidente o Amerika ma le Presidente o Farani sa whaia matustala o whina umalosi ai Emmanuel Macron e whaamanino e ao na sa idia le tu ai ngā while mua lo mana o mia i le mata upu le ba Ukraine ma Lucia ai maise e ao na whaamautu o lo tausia e Lucia ana fulfulanga. Whailua Macron e mana o mia le while mu ai le tatau na whaapea o le while mu o le si ili mane le o Ukraine. Ina ua whaise whaamtalanga Trump i le whailo inga na ia ta uai wa mai o na ia taranua ia Putin le taitai o Lucia ma olo ngā lue nei ana tangata ma tangata mai Lucia mo se marienga. Na whairo fo e Trump o lo sauni fo e whairo i atu le Presidente o Ukraine o Volodymyr Zelensky e whaamautu se marienga le a whaatangai le anga i atu Amerika i tūranga tau minerale ma tupe maua a Ukraine. I sa sae tu te tonu mo le urua i teimi wa tu ina atuai le militeri a Israelu i ta avale tau po o tane e no foia le West Bank e le militeri. Taru mai le ospa inga le Hamas i a Israelu sa whai lava ma whaia ospa inga Israelu le West Bank o se territorio lo o ta atia le tu i sifo le vaitape o Yovitana i le vau Israelu ma Jordan ma sa no foia lava le militeri a Israelu taru mai le a whewsela wonos fitu. O le wha e tu e no foia e le siria ma le tolu tesi ma le tolu miliona o tangata Palestina a e tali tonu tangata Israelu e iaila lātou wai a tatau tangata Iutaia i le whanua lea lātou te wha ingoa o Iutaia ma Samaria. Ko rei mātū e tasi tesi ma le 5 piliona le tusalea ma le 2 tesi ma le 3 piliona au se taria e cryptocurrency wa ngāo ia le au hackers mai ko rei mātū ma wa wha mawina o le vai ngā tupe o pito te lele wa ngāo ia i tūlanga whapenei. Whai mai ripoti o se tūlanga whapapoleina lea a o se lui tau fo i mo le whai ngā mālo forward Trump. Whai mai rau su e whaato awa aidea i reitu ai ngā hack fau lea, whai ngō le Bybit, e whaatino lawana ngā o ingo tupe i se oso whai inga se tasi, a o se vai ngā tupe tele foi. I tausanga wa te aulo o liputia na whaatino ai ele au hackers ia, mai ko rei mātuni vai ngā tupe te tele, mai whale tupe mle ave sea mai, ia ma ofisa lo ia foi, ma wata ua se vai ngā tele o lātou porkalame, e au fiai missiles o lo whaatupe mai i tu ai ngā ospa inga whapea, e pe i ona mori ma waise sui o le wharepae pae Amerika i le rua whelua tolu. Lo whaataria se tali mai le malo ko rei mātu i le mata upule nei, pe ona whasiringi ai le CNN, au lo whaia pea i su enga. I le Pasifika mai Vanuatu, o se isi fo ia whaafou o whaeroa mai le atu ina i aiso na ingoa, e le wa ai tau, le ua wa ai le whaatupula i ane o lona malosi, i le tu i sa sae o Vanuatu. O whaeroa le wa ai tau mai fiti le Radio New Zealand, o le wha o le awha ingoa o Seru, ma ua fuafua o atu le poa nā nei, o o lona malosi le wa lua po le Category 2, i le whaatulanga na o wha. O le tūlanga o iei le te minei wa whaeroa, o le aanga i ane i le tu i sa sae o Vanuatu, a o le i whaasaro ane i le tu i saute o le atunu o fiti. Tara muri mai Samoa, wa toi wha wau pere ta mai tai pāremia le whionga whia me Naomi mata awha i lona tōwhinga, ina ua le pāsia le lafo le pālota le whatuatuaina, sa soala upule le pāremene o Samoa i le so. Pe ona si rafia le tōtele le lafo le whatuatuaina, whatu mai e rei tuangai angi ngai le whatuatuaina o le taita inga le tamai tai pāremia. O whaero i eifira ngano le pāremene ma whai airoa le pālota tau wala au e le whafonga whetalai
Ma o le iunga o le palota se furu lima na langolangoina le lafo, tolu se furu wha ele i langolangoina. O le tolu se furu wha lea e au fia i masui, o le vanga wha o whai e le fast. O fia mea roro i pāle mia tamai tai o Samoa, na o ina le Universite o Wellington i New Zealand, ma whiriwhiria e vea masui o roto whanga i le pāle mene, i la whepsera uwaru se furu lima. O le no fua sa o mia e o na tua a, o nisi longa foi i upu whai o le malo Samoa. I o tala nāna Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei foi a so lua, tātou tue whero e foi a tai au i sona whaapoponga, manu e tere ngā nuenga o te toi o le nei aso whaasoi foi. Ua mawhai o na awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa iwa, ono. O e whaafonga le tautua mo o le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sulu lima iwa tonu, a mo i au kilani, le talo le tau, mo le awhia whidei o le aso lua. Aso lua se fulu ma le lima o Februari, lua awhe, lua se fulu ma le lima. O se vainga i le taiawa na le la, se i o mai i le so, ma walunga. Ia le mawhanawhana o le ea i le lua se fulu ma le lua. Le fiafia nanei o le apau atu i le se fulu ma le ono. Vainga i le talo le tau mo le aso a taiao, o winga tutusa o le tau i le so, e pe o na whaamawina mo i tātou. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua mawhai o na awina atu tala o le tau. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Vai whaafonga le tautuma oil si whafonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulu lima i watolu a moi au kilani. Ia, malei a tau sa vea so alo se yuli leulua i alii, e le nei fo i awa uli o lea so lua ina ua nganga i fo whaiva o Samoa. Wa mori atu le nganga whaaftai, ma le wha malo i o tau tiute ma whaiva ala whilima. Ia, sa usu po iai i ina ua nganga e fo i le la i le tai awa na le la. Ia, le ala tātou ue mo moli oe, moli sa o i le koufale. Ia ma e whanangolongo mai fo i pēr whai e te le i mauaina nisi o vaenga o le fondo i le aso ana le la. Ia le anda whaatua i le lafo atu i le epa ma le hero pipi wa le whaatua ina le ta inga le tamaita i pāle mia. Mana tua fo i ele i aise le ngona fo i lea o la auli ina ia avele mata upu le whamsidonga. A watu le whamsidonga ai whai mai le vaenga la. O le mata upu le nā le pāle mene. Whatali la, se i wawa aipo le ale me tula i mai. Pea uma le tō wha whetala i ale whong whetalai, ia ma le mamalu fo i o sui fono uma le pāle mene, le na fono i le so. Le ala uma o ile tali, ele aida. E te ena le lafo na whātua le tō ina o tula e pawa. O le me moni a ia le ngona tu e, mo le la vā o na sai, mo le la vā whatali tali. A tonu fo i ole awala lea ua whasino mai. Ina ia ave, ina ia tātou loa i isi la sanga o le ao o ia i se teimi o luma. Wale maus tātou whelo inga maltamaitai o ati e masani o na whaia ia le lipoti mai le tātou whalata wale le Henderson Cars. Ia ai o le lātou numera leo le telefoni e wala au iai. E mo wai fo se fsosoani o walu se lau. Fitu tasi, o valu se lau fitu tasi. Ia, aleo le nā, anga i e latu tuatusi, se lau iwa sfulu ma le farm, tasi iwa farm, Cavendish Drive, i inai papatotoe i Manukau. E nei whalinga taua ia e taua na tu ina tu wa, le Miss Global leo lo wha ngā solo nei, wha mole mole,
e tā ua tele. Miss Global o te maitai o Nicolina June Akui is on a mission to represent her home country, her homeland with pride as she heads to Colombia, Cambodia and Thailand for the 11th Miss Global pageant from the 24th of February to the 9th of March. Lona winga la e tu titi alua vai aso o le Miss Global lea. O le alo o le tamaitai o le tātou o tunu, tālo si e ia. Ia alo whangia le tua o le malangatu o le tamaitai o le Miss Global o Samoa o Nicolina June Akui. Cambodia, ma Thailand o lo whaatino ai le Miss Global lona sfulu ma le tasi le nei o tausanga talo o na whawai ia le fo i tauwanga e sa i ai se la le lei o le atau le Global o le lalulangi o le lalulangi ato ia le na a mate le solution but fa February se pa ia le suivo mati. Our prayers, please go online and press the like button and liking for our Miss Global, Nicolina June Akui. Ya lelei. O te manatu e te tau na sila mamai mo sa mo se vaenga. O le saunoanga a le fionga le te maitai paremia. I lana saunoanga I le so. Na tu atu iai, le ava no muri lava le fong fitalai na ua mai o na saunoa le sunga lauli le mari atoa. Ia o na tali fai tau loa leo le fionga le te maitai paremia. Le la umano fai atu, it was a wonderful speech. It was well researched and put together. And the way it was delivered, I'm telling you, it was professional and it had merits. In fact, a combination of the rule of law was in that speech. Usin fa fonga Samoa ole saunoanga le nei le fionga tamaita. Fa upo inisio saunoanga sui o malo. Ile mta upo le lafo ua ile mame nei. Ole autu o le lafo sui o le pa. Ole fa maonia le maota le nei. Le lei iai o se fa tuanga ia te au o le palemia. Malau kapineta. Ona ele o iai I matou se lango fulisia I to tonu o le palemia. Lau fionga le fonga fitalai. Ele ai se sui o se vaenga o sui to tonu o le palemia le nei. O iai se fa tuanga fulisia. Majority. Ele o iai sui o le pa. Ele o iai le sui o nganga I fo maunga numero tolu. Ele o iai fo I le sui o lotu whangale tau talatu. E peona fo la sia e se sui fai pule o le mauta. O le taalonga le nei o le taalonga o fai numera. O lau mau tau fionga. E se fulu balu le fai numera al sui o le pa. O le tua ngai. E lua se fulu. Le fai numera le sui o nganga I fo maunga numero tolu. A e se fulu lima. Le fai numera o le sui o lo tufanga. O ia fai numera e mamau mai le numera fulisia o le lua se fulu manfitu. A e tasi lona lau fionga le funga fitarai. O le se fulu lima lea e ia te au o lau kapeneta o le pule fatonu o lo o apu ele tu la fon fa vai e fa foi ina le malo wa mai ele tai o le tu ngai pa sui o le pa fa tai inga e lua o mau o le fa tu twin la o fionga il fitalai fa vai le na ilunga o numera fulsia ele o le mela na le tupu I
lau fionga o te fia tautala i mafuaanga o lo au mai e le sui o le pā e whawai ai lana lafu. Ia, mai le pui pui a e o le pui pui e o lo whawai i lunga o ni tusinga ale fasti lau fionga le funga fitarai e au fia ai le whate e ina wa o minister e to lima ma le whapea mai e luas puru iwa sui o le fast e le whaita winai le toa ono ua whatea. Ia, lau fionga le funga fitarai atonu e se tau fia le se tau o ia tusinga e au mai le lafo awa e pe ona sa noa ia la ofionga tato fono taluai e le ai se malo sianga o ni fai unga fa baenga fa u fai e a fia besu ai to finga fa malo i to tonu o pa mene lo fa mawina ile hansad ile asolus tasio january lau sa no ngale ile malaysia e todos fulu lima fai pule o le fast na fatau to ina mo le pae ina le nei o lo fanga solo fai mai le tu la fondo e tas le awala e vae ai se sui fai pule mai lana vae nga fa u fai to tonu o le padben o le fa ma vae lea o le kapeneta umana nei e tos fulu lima o sui uma o le fast. O le kapeneta le nei o lo whafoina. Ma wha au le pūlenga whaare malo i le tūlanga na sa ili ai i le atunuu i le pālota o le lua afe lua skultasi e whaatū le fast e sui ai le whainga malo a le HRPP. O na ua o mai lea i le pui pui whaa o mafua anga e whaawai ai le lafo o le le whātotuaina. Ma o loo whapea mai, e tāua tele mo le manuia lau tele o le atunu, le whaia ai o se pālota o le tūlanga le whātotuaina, ina ia au mai ai se maninonga o le neimata upu, pe whaamata o loo ia i pea i le kapeneta lea e au fiai le pandemia le fatua tuanga o le pandemia. E lua upu o te manatua tāua i le maulea o le fatua tuaina ma le wha mauti noaina. Confidence and certainty. I le tūlanga masani i le whaungaina po le whauingaina o le upu fatua tuaina i tūlanga whapāre mene, e whasino lea i le fulisia i se pūlenga. E whai, ma whataitainga i le pāre mene nei, e 53 ona sui mai tu malo, e 53. E tino ai le fulisia o le tūlanga whatotuaina, e mo o mia le numera. Ruas fufitu. E peo upu abata, lau e fiong. E le ai se sui. O se vai. I to tonu o le mauta le nei. Ua mauti noa. Ua iai se whātua tuanga ato toa o le pārmeni. Ona e le ai se numera polisia o ausia. O lona winga, lau e fionga le funga fitarai, e le a noa, pea o ngā se fesili o le whatua tuaina. E taunu wai i se whai unga tatau, matara whea ngai, i le lafo le nei. It is a moot issue. E le o se pata upu, e tatau o nā mana ia. Ona o wo mai ai le upu pa a mauti noaina. Lau e fionga i le fong fitarai. Na o le pau le tūlanga lea i eise mauti noa i to tonu o le pāremene. O au,
ma le kapeneta o lo'o fa'afoeina le malo i luga o le tulafono fa'avae o le pulea e se vaenga toʻititi o se minority government o se malo e lē o se tulaga ese o lo'o tupu fo'i i isi malo fa'ademokrasi ona o lo'o tula'i mai ai inā fo'i palemene le tulaga lea ua iai tatou o le pulega avaega toʻititi o se faiga e fa'aauau ai se paeaʻiga ma fa'atino ai galuega taupulega fa'alemālo lau afioga le foga fetalai o lenei mataupu ave fo'i e le sui o le pā ma le HRPP i le tulafono ma ua tolo po mai e le fa'amasinoga se ia mae atu se finagalo o le palemene i le lafo lea ua tagofia nei ua iai se mau e fa'apea ua vevesi ma fa'aletonu ma ua lē iloga i mafaufauga o tagata o le a tonu le tulaga o lo'o fa'afue ai le malo e o tusa fo'i ma le tulafono ai pe fa'apefea ona fa'aauau le faiga malo lenei a ua vaevaeina le vaega fa'aupu fai o le fast lea e tu ai le malo lau afioga le foga fetalai o le tali ua fa'aauau le malo i luga o le malosi'aga o le tulafono ona ua lē iai se fulisia i le vaega o le HRPP o le vaega o le fast lea e taʻitaʻi e le sui o gagai fomauga numero tolu i totonu o le palemene lenei o le tele o tala ma fa'asalalauga e fa'asaga mai i le malo e le sui o le pā po le taʻitaʻi o le ituagai ma fa'atula'i mai ai le lafo o le lē fa'atuatuaina i le malo ou te manatu o se taga o le tatutu o vae i le lē malie i le mea ua tupu mai i le palemene o le pulea lea o le malo e se vaega toʻititi e fa'avaeluga o le tulafono o le mea ua tupu o le mea ua iai o le ata fa'amaoni lena o le palemene o Samoa ma pulega fa'alemālo ua tatou iai o lo'o fa'agasolo lava le galuega fa'alemālo e a'u nei ma le kapeneta lau e fioga i le foga fetalai i la'u folosaga i le tatou fonotaga talu ai nei na ou fa'alia manino ai ua ou nofo saunu fa'atasi ma la'u kapeneta e talia se finagalo o le maota lenei i le mataupu o le fa'atuatuaina o le malo i le fa'atinoga o'o ua fofola mai e le tulafono o lona uiga a fa'amaonia le lafo o le a ou fautuaina lea o le malo mo sana poloaʻiga e fa'ata'ape ai le palemene mo le faia o se palotetele general election a te ena le lafo o le a fa'aauau pea le faiga malo lenei lau fioga i le foga fetalai ia tatou fa'agasolo ia i le lafo a ua tatou lē maua se tulaga o le fa'atuatuaina ona o mataupu o folosia i le lē maua o se numera folosia ia o le tatalo e tatou te maua se mautinoa
i le laasaga o le a o atuloa ia ai le palemene lenei ma lou faloalo lava Ia, le nā ua usi whaafonga le sila mai moa foi ma le whaafonga maua le tunuu i le saunuanga le fionga le tamai tai panemia. Na matua sausi le lei le mai moa ma le whaafonga anga. I le vai ina o le saunuanga le fionga le tamai tai panemia. Whaavai la vai lunga le tula fono, alo i ele fisiri la le nā, i se tala mai le whaamsinonga. I le aso tofi o le aso nei. Is this minority government sitting in and in control, is it constitutional or is it unconstitutional? Whaamanino mai la e le whaamsinonga i le aso tofi o le aso nei. Ai ia te au lātou ia te au, personally to me. Sa au whiwhia lava le whai unga wa whai ma whaatonu ui le so. Le oi, e oi ina ua whaatu le lafo. Whaaftai fo i le fionga i le whonga whitalai. Wa tu ua noa se i whaata oto mai le lafo. Whaatatia mai le lafo i le laulau a whono. Ona whai le ia i o manatu malangona o tangata. O whai pule i tu tonu o le mauta whono ma le panemene. Ao leo lo solo lava le saunoanga le fionga le tumaitai. Panemia ia fia me le sa whapito. Le se senga o meta o le confident, whaatua ina. Ma le upu o le certainty. Whaamau tu wina. E ui lava la ina la titi le whainumera. E le itupu mua se mea whapea i le atunu o Samoa. O mawhai ai e se vaenga to i titi le lato whainumera. To i titi mai i vaenga e toru ia o loo ta oto i tonu. E ui lava ona e lua vaenga o le fast. E to tele leisi vaenga. Ai o loo ta itai leisi vaenga. E to i titi. Whapena fo i male vaenga. Ia whala o tātou loi nei, nā o le sifuru male lima. Ia whaipule o loo iai i te tonu o le vaenga whai. A le o fionga ia tu le epa. Ia, a la tātou o i tāle peselea o le mōs tātou whilo inga ma le fionga le tamaitai. Whai mawhonga tā mori fo i o le tātou li poti mai le Henderson Cars, ia ae wala au iai i lātou telefoni o walusalau, fitu tasi, fitu tasi. O le kasi ni ngai nga sala lo ola i ko kele. Io falo maia. Fakala. Fakala kui, fakala kuyo, fakala ilunga, fakala ilalo. Fakala. Awoi to fefe o le ngugo mala. Ola fsiri etula ya yoe. Ai fu kala o ispinaka. Ala ko bisidia. Ala fi awe ke. Il ma we fuwa. Il ai ngole ispinaka. Okay mga kuwa so kalabo. Ninga wa wa kuwa wala kama. O faya kala o ispinaka kala makwai. Sige makuwa fu fa ka vale ora ko ingane ammo. Malaga upu ya kau. Wasa, sai papa. Omo kwe falo mo kalinga. Oe kwe faya bere ole. Fakala. Fakala kui. Fakala kuyo. Fakala ilunga. Fakala ilalo. Fakala. Awoy ka fe ole mala papala. Ela kwe bisiria foi la ya oi.
soy fuanga vapia. Befa maka, wakos kau sanga. Be walua kau sanga. Ye bosi meanga, e ola mai soy fu mai mawe. Awa ngalo ya koi. Ole fu e ke fu ngaku. E koe fu nga mai ya koi. Mai e ngofo le mai fakai kali de kai me koe sawa ya koi. Omole leang, ola menga pai ole pai kala. Vai kala kui, vai kala kuyo, vai kala iluna, vai kala ilalo. Kau kala. Awoi ka fe nganga leanga. Ka pusiri kasia kwa rai koe waluloa. Lo le piele o ainga o mare plepe la me le fai. Ah, yeah. Se cala lo que mama lo que ya que hoy. Agua ngalo el fo kwanga le faka oko. Ya si le le wingo lo fai vai lo sei si la me. Agua ko kuma ya le mio. Makapu lo le mio le ole. Cala. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire e kuiti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuiti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi lima iwa tu, amo. A woman
Ia, le na ua whaafonga le tunu ui le saunuanga le fionga te mai tai pāremia na whai le lei i vaenga o le tula fono o lo talitonu i ai uia. E le mea ua tula i mai. Ma anginga ai le tōta mai o le fionga. E le teitai o le tua ngai. E le mea lea ua tula i mai. I le lango ina ma te ena o le lafo. Ai foi vaenga au te mana o e te sila i ai. O le tali mai a le sunga lauli al mare. Toa wa le mele le ua tula ina i tele i o isi ma faufaunga i tu atu le mele. A fonga la le tali le sunga lauli al mare toa. Ai atu e sila fo i seisi ma faufaunga. Lea la ua... Alo, sao noa i lau whionga tu mai taipa mea. Lewa ua forsia i tuuma. Ia mese o mta upu taua sa tu ina mai e lango le lafo ale sui o le pa me le ma lo pa tai mo sa ranga ia o le o mai a sa ranga le lafo o fa fo manino ko tatu mauta fa pe ta ko inga le tunu fa to am fai mo sali fai unga mo nem ta upu il pasia le e le fono a fe tu la fono le lafo e pe fa tu mai mo fa nga solo lo na tang fie ina le tai nei me leo la fatino sili ala il palota tobola au sa ili e passe ino le lafo ma le mo la ufionga le fong ftalai te ia tu le mele ai i su nga mo mo to tato usabali le fai uma fai o le tau pure nei o manatu e te tau lava o na manino le mau na utau mfai vatu tal sanga tai le tuangai tolo lau tau mtau se ia mai a tatu mtau pule fai le so na tatu toe liu le to fa le wa avel ma to fa tau tanga il mato te ta a fai le e a ona mato fa tu ina fo le le lafo fa pele fai e la me le mato te atu ngal wai fo mato o le tatalo le o le nganga ia fai ni ai mo sa mo i mta upuia pe fatadi le so le nga fa lalo o fionga te ta il malo le uma to fa yak to atu le vano nei ale umma fono nei ale ai e ola ma to fa tu ina lo fo de la fo de le fa to ina ai le mai al fontanga nei ma nga fa lalo tu le mai no fionga le surpa te te le chonga le fionga le pong talai ele si la sanga e toe aga ia e le vanga fa faina nei le volna na lai o le manatu fa tino le so ia le lafo mai le mafai o se ese le vanga nei ile fa tino o le lafo tu atu ona pule ile o la toia o fele mea aga ia la to la ia o le matu talia tu la bla fa ia le manino lo fionga sui mai mongo no tolu le manino ia lo manatua le sui pa fa wa pe le la tu lafo ile aso nei ma le la fa solo le ia tu le mai sui tasia le ina ia manino ma malama fa fonga mai le tunu ele o se fa ata fo le mele ta mo yatu o le nganga ina ia fa uma ngaluenga le utatia le lawa fono o menna ma to te tu wala so nei ai mai a so fa mai fono nei ya mai ana pasi meia on fa ilo lo tu la ngole ma to fa dia ma le ngang fa lo ia o le fa tai le la fa nga solo tatu la fornita yao o le me la fa chino le sili ya le palo to au sa idia il pasi ino la Le ala se sila le tunu e le whaingo le panota tau wala au. Ia wai tō tele o tau ele i mai boa le fono. A leo o tau mawhai lava ina ia whaari atu nisi o ata. Ma e se sila ila ia lea i fōringa o i la tau o whaipule sa la tau te ena le lafo ma i la tau na lango ina le lafo. A le sunga ia tu le epa ia whapea fo i
le lafo na whaatu tono le mauta. A o tō whaafonga atu lai le saunoanga le fionga i le te whono le fast. E falling of mai. O le a whaau le whaatinoina o le lafo i le so, ma ia pasia pili. O na whaatu fo leo le lato lafo, e ta tau, ma o le lafo le na, o le la o ta uatua, o le lafo e manatu e ta tau lava, o na whaase e tua ngalu, le fionga le tumai ta i pania. Ia au si mea whafonga, sila mai, i le tulanga sa ia i le whainga palonta i le so. Ia on sai mai lava se I whaasino atu, ia se I vai atu a tātou wata ia ma tātou clipses ia, o le taimi na whaatino, le pālota ma tutu lai I lātou. I luma, o le vainga le nā I la unga fo ie na fili mai e taito lima, e lima ale vaenga whauwhai le whatutu a le HRPP. Ia o le la unga lea le sunga ia valasi. O se tasi fo I o min star e tu sai malona fo I finangalo e winga I le lafo fatu atu le epa male HRPP. Ia longo tau whai lava ia le tātou insinia. E o mai lunga tātou wata nā langa e mānei a tele mō lea manoa le lei mō isi fo i le mamalo le atunu e lei maua lea manoa e sila ai ia I le whaatinoina o le pālonta ana leila. A se I tātou se usi ala whaafonga I le launga lea a le fionga le minstau le soifua malanoina ia valasi a sele tonga manga tafito. Au ke le koe ka ua upa ia la ngai pupu ul kaimu. Ka upa ia ua umong aisa o ngai a se kulau. Upa ia ua kakangu o mga lafu. Ua aisa po o ngai. Lo kumalo pele ka poe mai. Se upu e kau mawhai lo kousui o nga ale nima mingoke. A whai a umang o whai kau aku le kakalo sa ngako flangisisi. E avea maka iala o laulaunga. O labal nga. E kau aku I le fioga le kai o le kua ngai. Po o nga manga kua pea. Le kakalo lea. Lea li ie. Whai a uma au wala o lau fi le mu. I le mea o iai le mae a. Ia ou koko ai le lofa. I le mea o iai le loko whaamangua inga, ia iai le nganga whaamangalo. I le mea o iai le loko masasalo, ia iai le nganga whaakukua. I le mea o iai le akuakuvale, ia iai le whaamoemoe. I le mea o iai le pongsa, ia malamalama. I le mea o iai le whaangongoa, ia iai le oli. Iali ie, pa iai. Po ai mai ia ke au le nganga o ke kausiri ai. E le inga ia whaamawhangwhanga mai kangaka. A ia o whaamawhangwhangaku I kangaka. E le inga ia malamalama kangaka ia ke au. A ia o malamalama I kangaka. E le inga ia alofa mai kangaka. A ia o alofa aku I kangaka. Wa ole foa iaku ka kou ke mau ai I whaamungianga. O le whaamangalo aku, ka kou ke mau ai le whaamangalonga. Mai le oki, ka kou ke mau ai le ola e whaamau. Ameki. Tau whionga le whongwhlai. Ke le mangoa I le mau, kala ese. E o ai lau sui umakua, ai sa au le leila.
ai ke ia ufa le ka fa fu se ya i lo ku malo ai au nge galo lo film fly saya se kasio fa interview fa fu ni sila ka usah las kongai ke ngai sa su e kwa o fa sa interview la kala ya o lo fai pule o le moka sa mo ele o se fai pule fia interview ma fia kala so poko mo so loa langa o sa mo le moka o ie ka kala upu pale mo le la ko kala ke ni lo fia wa tung kala sa o ka uyai o ko ba ayo interview ba la si fa fo o ko ba ayo kali ba la si interview ma kali me le ai langa sa o a le ku ayo o lo ka ku puspa ia le ko sa ba puspa ia nga ku ai lo lima mo ko ai ia ka ku le par mia mal malo le fa ka un vale so nga o la fo ia fa ku mai lo pio nga tong klai masa unga ia le cha pipi le ai ma se mangaku angoa le ai ma se ka ua ila fa lo la ka le peisi la ko kala gai ile me ole yaile le mako fast a ole o ke kalkong cha o kalkong ya la uni nga ofisiri ya ka wa ulava ia ole paki al fast le o ke kawai ole malo al fast le ko sa alanga al mako vai ia sui malo e mako foi wa ole SNDP sa o fa o popo ile fast inga ia sui malo Tu tercer minuto. ala le sa ku lo lima kuspa ia mau ko le kuwa pamangalo sapo ia ma ia o ke le la unha faaleanga sis ele ai ma se upu ke fia faaleanga sis ya sui pe pule la ngol moko sapoa o moko ka kala ko fa o ngol pu kai mai mau pe ka umi ia le o kal ngaku lo fia ko kon kolai ia na nga foi nga ke sengi o ke fia mamla ile kusi nga ka wel ko iba po sengi ai le ko iba ia la ngole faale ka singa be o ke ai le mele ele fa maungia nga o nga sengi o ke ro wai sale ka wai fa le umol be la e oi le lo fio ko la vale la o umol kai Ya, le lei to e tasi stato sui. Ia, no rau o whaafonga atu i whenaflafo inga ai a me se foi o launga te ai i le lafo na whaatu mai e tu le epa. Ai tasi le mea siri o na tā ua lea o wawai atu fo iai. Pe o na sao no ai i le fionga i le whongwhitelai. I le aso luas fun ma le tasu i Januari o le lavo te manatua. I le whaafenga tā le nā o na whaatea e se vaenga wha upu whai. O se sui fai pule i to tonu o le palemene leanga o lea sa whaia le tautonga ma le wha maoni i to tonu o le palemene. O mau mai le tala lena. Ai mana tua whaila. Na ua wātua i la por kalambe i le asto na ina se ima vai atu nei. O le taibi lava e mau popo ai ina ua uma le whainga palota ma whaia tō whinga. Wha minsta ma sui minsta o se vaenga wha upwhai. E saini e fo i lesi whengaika. Masalo lao le se senga le nā, ua na o se whengaika e sainia i le vā o le vaenga wha upwhai. E se mai i le tuu o le lima i lunga le tuspa ia i le tautonga he whaia i tonu ma le wha maoni i le teime wha tauto ina i tonu al mautawhano ma le pale mene o Samoa. O tō si sila la iai. I le whete na inga, lea lau tilo, po whea lao, o le whea ngainga lea, ma le malienga lea, ma le tautonga, na whaia i tonu o le mautawhano ma le pale mene, e tu uele lima i lunga le tuspa ia. Awa, o le whea ngainga lea e sainia, e pei lava o se employment contract i le vā, o le pāti whaupwhai, ma ona sui au wai. E te malia, e a vea oe masui e wai se i o le teimi o anif ni tūlanga e whetuleni mai e le maari di ai ia e tusa matula whono a le vaenga whaupwhai. Ona whaatea leo se whaipule. A o lea batu o i te tonu o le tautonga i lunga mo le tuspa ia
I to tonu o le palemene, e te e mai e le palemene. So you see, ladies and gentlemen, friends and families, o le whetōtō wai o tūlafono. Lea lava la e mai, e mawhai o na whai tūlafono, ma malienga lava la tōu ia. Ale tangata, ale sui, malana pāti. Ai o olo i te tono le mautafono ma le palemene o Samoa. Lau tautonga le nā, i lunga o le tuspa ia, e malo si atu, na i le mea le whai i le pāti, se o tō se sila la iai. The conflict of interest and which agreement stands and it is honored. O tō se sila le mea lea wa vātua nei le teimile nei. O le malienga oe o le sui whai pule, ma le pāti na e sawa i te tono o le mauta. I le palemene, ma le whainga pānota. Ai o le whātauto ino oe i te tono o le mauta, whono ma le palemene, e le whonga whatelai, ma lau lima i lunga o le tuspa, ia ma le whionga pa ia le atua, ua matua o vātu le marusi anga le nao. Ma ua matua i wha malo si ai fo i malaua i hata tau. E ui, na pālota mai oe tangata e tau wala mai le pāti, lewa e sawai nei. O tō si sila ia, the uncertainty and the confusion over this. Well, lisi la mea le nā. The confusion that builds up is this. Listen to this scenario. A whonga lai, lisi mi taupule nei. Lea la ua le wha maloloina. Ma whaatea le fionga le tamaitai panemia. Ina ua le langolangoina le lafo. Atu ila epa ma le APP se fulu ma le lima e whaia inai. I le tolu sifuru ma le wha le whaatuatua i le atua sa mua o tasi. Ua pipi i whaatasi tino o tama. E o pongi le panemia. Ina ia aua ne i whaia. Ma whaataunu uina le lafo le aio se whaatuatuanga i le tamaitai panemia. Ai o lea la o le a folau pea i le fola lea. A o lea wa umo na whaatea ese. Male pati o le whaatuatua i le atua sa mokotasi. So you see where I'm coming from. Tele i o vaenga o lo whelavu sa i le vā lea. Lea o sefe mai. Tu mau pea lo na tofi pare mia. A o lea e fina watu la auli ma le vaenga whai o le whaatuatua i le atua sa mokotasi. O lea ta oto leisi. O le seunga mo e lua lea. O le si au lape, o lea ua laki mai. I le pālota of no confidence. A o le si mata upu, o lea la alo tune iai. O lea sau no laudi, e fo elisi ana lafo. Ma le lato lafo o lea whatu. E le tu ua i atama mai le one tangata. Le whaatuatua i le atua sa mua ua tasi, o le winga le mea le nā, o lea lava te talo atu lauri, o lo soli le tulafono. Unconstitutional. De la umanea, wa umatu, le unga le palemene le so. Tātou tā lia lupe o maunu, i le astofi. O le ale tala mai le whaamsinonga. Whether it is constitutional to still ride on the name of the Fast Party while being expelled by the party itself, and a minority to continue to rule the majority of the House of Parliament of Samoa. Oh. E leo Yesu longona mase winga fo le whapea e whaaleanga i ala uli, ma whaaleanga fo i le tua le tumaitai palemia ma i la tolo. Ia lei langa o uo uma o le tātou wainga uma. A o le whai atu, vaenga o le tula fono e tilo iai. Lea la o lo o palu whaasa pasui atoa i mea. A o le tau tome, lea la o sau no lauli. O mai la ia, fio mai leo la o fionga le tumaitai palemia. E oi ai na whaatea o le teimile nei ma le tātou ainga whaatutua, ma le pāti o le whaatutua le atua sa mautasi. O mai tātou o e pasi mea ia. Tātou o e pasi mea ia.
tula fono ia, luas fulu, wha msinong, whanua mswafa, vaenga fast fulu mal tonu, fast fulu mal wha, lena tope wha mea pua a vatu wha whonga ra tunu. E la wari ia na iei mumua, mal to ino tu lepa. Ioi, na maila ia leo le fast fulu mal tolu na mal fast fulu mal wha, leo o vevesi ei ma pisa a inga, no ma fio anga I tu malo, matua oio tangata. I unga o wha msinonga wa over the salauto sanga talu na tatitia, mai. Nā mea whaki ngā uru ma mea whaki ngā... O tau wha whangalai le mea leo o tūlai mai nei. Nela tato wōlai pasi mea ia. Pasi tūla whono ia na whola I lea tunu. Ia lata mai lea au. Ia lata mai lea au e velo ma apiritia mai ai le vaenga fast food ma le tonu ma le fast food ma le wha ua masaa ai le toto ua misa tangata o whioti tangata whetau wa I tua oi o nuu mawhio anga e vai le mawhau au tula whono na lato whaia ina I whaamilia ina o lato tu ina nau ina ua whaia ina isi mta upu mama ta upu a isi tangata lato te so tanga le lei ai nea ua toi la langa e lunga o toi eli lunga tu nga mau I la tau na fina wina nei mata upu ma o ta oto lang tonu whai unga ua umau na whaia. There's a purpose why this piece of legislation and these bills were brought forth and passing them in urgency before the last general election. Pea tangata nei e vālea sambo. Whai pupula mai le ao te tea, a o le pula atu, ma tilu atu le atu nuu ma Samoa. Ma ana tupulanga, whai mai. Wha valea I le atu nuu. Tā ua le mata upule tala no ye lauli. Dea lau maua le whai numera, o mai e pasi mea nei. Wha tati ese le tula whono. O whanua masuafa ina ia toi fōi I lona tula whono au tū wha vai o leawhi sa lau vadus fumaratas. Tā mena ringa loke fōle ngā ole mea. Wā tūle wha whonga mai a le tunu. If something wasn't broken, why try to fix it? Now there's so much damage. There's so much uncertainty. The confusion that is built and the distrust. Nei se whātūtuanga. Whaila I o mea nā. O te talo atu le nā le a tau se vea pā whau le mawhai au na tū whātasia. O mawhai na au na tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango mālosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. In this update, the Police Minister is crediting officers and corrections staff for success from a crackdown on violent crime. The government celebrating a 2% decline in victimisations in 2024 compared to 2023. It's alongside a 40% increase in foot patrols. RAM raids more than halved, but retail crime rose 12%. Mark Mitchell says New Zealand should be the safest country in the world. We're definitely not crying about it yet. It's early days. We know that we've still got an enormous amount of work to do, but it's certainly early signs are really promising that we're heading in the right direction. A Christchurch man has been sent to prison for 8 years for the sexual abuse of an infant and toddler, which he filmed. Open Justice reports Damien Archbold's offending came to light last June.
when police were tipped off by the US National Centre for Missing and Exploited Children. Jamie Cunningham has the details. The 30-year-old was arrested after a search of his home found recordings of the abuse and objectionable material on his phone. Judge Paul Culler says Archbold had displayed sexualised behaviour since primary school. He says his remorse was more focused on the impacts for him than the victims. US President Donald Trump and French President Emmanuel Macron say they've made progress in talks on the Ukraine war. They were meeting at the White House, and despite some agreement, there are obvious differences. As the pair address reporters, Macron touched Trump's wrist and cut him off to correct his description of how the EU's funded Ukraine. Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. Macron clarified the EU hasn't been repaid money put into the war, just like the US. And that's news. In sport, the Hurricanes will remain without first-choice hooker Asafo Amua for Saturday's home match against the Blues. Amua has yet to play this season as he recovers from a foot injury, but had been targeting a round 3 return. Playmaker Callum Harkin is out of the fixture after a head knock suffered in the win over the Drua. And the franchise is still waiting word on centre Billy Proctor's Achilles injury. Galatasaray plan to initiate criminal proceedings and report Fenerbahce manager Jose Mourinho to FIFA and UEFA over what they call racist statements. The sides played a goalless draw in the Turkish league in Istanbul this morning. After the match, Mourinho praised the Slovenian refs officiating, highlighting the fact he is not from Turkey. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey!
le da se tasi o whātunga tuwai lava I lea whiu se lau ono se fulu. Tu sia matu whātasia e le fionga I le alosina. Tō malatai siaki la pana. Jack Laban mai inai matautu. Ia lai o mai le tau sango fia se fulu tau sango le atatu te pepese ai lava I le nā pese. A le pese foi la le tatu te pepese ai nei. I le meo le whetotoa I o mata upu e tusa mo le tula fono. O whainga whapati, ma tau whinga whapale mene. Leo o toi ta I ilo ma fau le saunoanga le fionga. I le whonga whatelai I le ulua I fono. O le tausanga le dei lua fe luas fulma le lima. I le aso luas fulma le tasi o Januari. Le saunoa I le fionga le whonga whatelai. E le mawhai e le marusi anga. O se vaenga wha upu whai I le lātou lava wha whale tui. O na ave e se tō whinga wha pāle mene pe o le pāle mia ma le tō whinga wha le minsta. Ma le minsta lango lango. Ioe. Ai o le nāfo I marusi anga. O lo o ta oto I lima o le fionga le tumaita I pāle mia. Langa o ia o na ia minsta, o ia fo ina tofia minsta, o ia fo ina te whaate a minsta. Le ala lale nā. O le fo ringa mai ai. E malo si atu. Le malo si anga o lo o iai I le tautonga o le loto wha maoni I to tono o le pāle mene malo lima I lunga o le tuspa ia ma le fionga pa ia le tua. Nai lo o seisi a tautonga e te whai e tua atu le mea lea. O le wha vai le da. Po o tonu o lau pati wha u whai. A le foi la o lo iei to toi le wha vai. Tonu I le mele. E le ai lava sisi au wala e mawhai ai. O na whaatea. E se vaenga wha u whai. Se suyu se whono o le nato. Se I vanga nā ua wha ma vai. Se I vanga nā ua wha ma vai se sui I lona. Wha whaletui po o lana vaenga wha upu whai. Mela le nai tau na menino malamlama le iai. O lona winga. O le mata upule nei. O le ato e o nei I le aso tofi. O le umana whaile I unga ale pale mene. A o le ao e toe wha manino a tili mai. E le fionga I a Satiu Simativa Perese. O ia o le wha masino sili o le wha masinonga mawalunga. Tau tia a ea. Le foi la o tātou loa I le ese senga o malusi anga. A o lea fo I whai mai I le vaianga. E ta taula. O na toe o e toe teu tu la whono nei o whainga palota. O le lua fesfumariva. E a lai o na te na I langona. Ma le vaianga se lau wha tasi, se lau wha lua, se lau wha tolu pui lua pi e I malea. Ina ia matua I manino ai. Because now we have come to look at these articles and these legislation and these amendments, people having different interpretations of it. So that there is no confusion and no uncertainty. Awhapedela. O le lava e tū maule tali tonunga wa whaatea ma o le otoe au ngā le tofinga whaapare mia. Lea la ua mai I le mata upu leo le aso lusful ma le tasi o Januari le ulua I whono na wha matala ma au ili mai ai le fionga le whongftala I le tio foi. O na ia le whaapaina se pomo le nā aso na tumutumu ai le atunuu. Ile mauta fono ma le pane mene ile olua I fono le lua fe lua sfun ma lima po le ale me la tu. Ale la uto te ta I lo ma fo fau o lo do winga. O lo o iai pea
le wheme mea ai ma le mautonu, i le manino, ona whaata oto mai o ia tula fono, ma isi tula fono. So that tells us that whatever the constitution of your own caucus and your own political party is overridden by a parliamentary law and legislation according to the parliamentary title that you hold. Awafo yo beo tofinga fa parliamentina minister masui minister fa perfo I le tofinga o le parlemia. Ona o mai leo la tala noa ngai le mata upule nei. O ile tanga te to tasi leo le o le sui se fono le chapipi le parota. A ese abe o le parota. O tu vai lua po o lua luangia lona mafau. Pe palota pe le palota pe lango pe ua le lango ina fo ia le sunga atu le pa ma le lafo fatu o le HRPP e tau na la tu lango ina. Au fela isi sui e ta ua ina ia to e le sifun ma le valu o sui o le HRPP. Ele ai maseisi ele I tu la I e lango le se I vanga na le tautas. Amata mai atu le epasi o mea lau wofo, lo au kene tisio, fai maa lo kika. Le ala le moni, ta mapua Victor le natai, sula manei a tau ili, pese tawa I fau te vanga le ana Roni. Le ala I a saa se pulona mo nanu. Whiangia I sapoa, tu au alofa, ai onotile, lupe matasila. The list goes on until you have all 15. So if there was one person that was abstained from voting today, who is that person from the side of the HRPP? O se mea tā ua ma le lei le vava I antu. A wai tū fua I lunga tu le epa. Tasi a la na vaai I le taumatau vaai antu le tūtau ngā vale. Na o le toa la iti o I la tau na tūtū lai o lana ia lava vai ngā whaupwhai. E lango ina le lafo wa ia whatu. A o loo sao fa I pēr le toa tele o le isi tū o le mauta. O I nā na matua I loa le le iai, ma mauti noa le lei e tui la epa. Ua lea o ngāla na lafu. Ua whaia ina ma malolo le lafu. Ai le teibi lola no o se ei a tōtu le epa ma le lai tū o le mauta. Na tūtū la I loa I la tau e langolangoina. Ma te ena le mau. A manta mai lava I le fionga le te mai tai Parembia. Se ia o mai ana Minster. Se ia o mai I le sunga la auli ma le tō tele o le la tau vanga tō lu se fulu. O le si bea sili o na le mautonu ai I lo manatu. Leanga o le wha leo lava le sunga le lauli le luas fulu o lo I ona lima. Ma le to o iwa o lo I o I le tumaita I Parembia o lea o le a sava bari mai. Wa o mo na whai o lātou tu unga ma lātou maririenga. E no nofo pe o a o lo lātou loto ma le anganga ma le stala lea o lo o whai I. E iai le teimi e sāva vali ese mai ai. Awa ana whai e sāva vali ese mai le vaenga lea to iwa.
Ma tutu whatasi mo le toa los fulu o lauli. O ina e maua ai le whainumera. Ma o ina foi e tu la i le toa los fulu ma le iwa lea. E lango ina le lafo tu le epa. Peitai, na matua i manino le lei le saunoanga le sunga lauli le mali toa. O te le fia pale mia. Mai o te le lango ina fo i se lafo o le whātua ina. Ma le toe whaata ape o le pale mene. E o ai e toe whai seisi whai ngā palota. O tau se sila le sa o le mea na o whai atuai. Na o pese atuai le vai asu na se i mawai atu nei. Se i o mai i le asonga fua, ma le whai ungo le vai asu le tano awa. E le lango ina. E le sunga lauli al mari toa le whata ape le pale. Mene awa o le sapelu ma ai le nā se manu. E tango au i ai le tamaitai. Pale mia pe ana whaapea e lango ina le lafo. Atu le epa. E mawhai foi e le lua se fulu lea. Ala auli. Ma le se fulu ma le lima. Atu le epa. Ona wha wau le lafo. E whaatea. Le tamaitai pare mia. Ua le eise whaatutuanga. Aia. Ia le tala lauli. Tu le epa. Sulu le pelu le whamoenga. E leo se mea le nae mana o mia i le aso le nei. E alo lofa i le atunu u e le toe manao. E toe tinga ina sa moa ma toe o e whaila na whaa. Lana whainga panota. Tātou tala noa la. O la ala mele la whaine. O la tātou uo i whapea. A whai o le whinangalo lea o la uli e lango le tumaita i pāle mia sa ia umare sifuru masina o tutoe. Supply and demand. O ane pasi ia tātou tula whono i. Whasolo muli tua. Le toi whai o seisi ulu o le whaamsinonga e whaatuto tasi ai. Le whaamsinonga whanua mswafa. Na paua i o mea tātou te mali ni e whaatasi ai ina ia pāsia. Teu, whaasolomuri isi mea na mai e tuila epa malana baenga, ai mai se pili i e tolu, o le teu ina o le whaavae whaatasi ai, ma le whaatū ma oti o le whaamsinonga, o whanua mswafa e lua i ai ulu o le whaamsinonga. Whaamsinonga o soli ngā tula whono, litigation and civil, i le vāo tangata, ma le whaamsinonga o whanua mswafa. O a whea la le e tau mawhai nei ina ia whaatuina ai, se isi whaamsinonga e teu ai le whaavae. Ave ki ai, o le tala sa, o le tala le nā, mai le whaavae masani, o le awhi vise lau varus fulma le tas. E toi whaulu whale i tutonu o le whaavae o Samoa. Ma whaamausa li ai. O lona winga, e ofo lai mata upu a whenga ma leo wā. E le toilo tea. I seisi whaamsinonga. The result of that court case, lands entitled between Lauva'a and a whenga, will have to go back to the Supreme Court and the Court of Appeal. Wafo i le la le whais whaamsinonga na le whatalitali umatu iai. Lea o ngā le nā whamsino. Nā o mea māta ngā lava ma me e vevesi ma pisa i le tunu ma masaa i le toto. Sa ve ua i le file mū ma le nofo le leio tangata uma.
E le whala utou te sila tu iai. Le otu lai malisunga lauli ma toi wha leo mai le mea lea. A le pasia pili, a umalona pasi pili ia, tasi ala whalongotu le sauna ngā sunga lauli. Fia me o na whai lea ia leo le mea te tau o na whai. O se whinaunga umi fo ina nā whinaunga. Now we know that Fia me doesn't want to step aside or step down or resign or whatsoever at the latest. Afo I potol te mai tai paramia e tali, ma pui lana ia tatau whale tula whono e maise lava ministerial portfolios in the prime ministership as a parliamentary privilege title, ma to whinga wha parliamente. Ai atu tilo fo I sisi vaenga. O ai na to fia e veamba parliamente. Na whawhea na sao mai tonu o le whainga whiriwhiringa ma le pāle mene o Samoa. E tawala mai pāti. Tawala mai whainga whawai o pāti. To whinga le pāti. E o I minsta. E tofi atu I nei. E o atu lo le pāle mene, ua sui le malosi anga whale tu la whono, e o iai tō whinga nei. So this is the problem with the public. The uncertainty and the confusion because of how these laws and different constitutions are played out and laid out in terms of importance and hierarchy. You know. O le mea sa o le mea le na. Nena wha pēla I e pule atu siu I le mea le mele. E tu se e amata atu siu le mea. E o loi lunga wali hulu. E o loi lunga wali hulu au lengi fulu. Nga koe kau o mai la ele I lalo su e fulu e fe mai e. O I lalo le hulu lale. Yo e tala wha paka kako kari e fo ia a le mele na tupu mai o le confusion, the uncertainty. Le le bautonu I le wha mamla mai na o whea le me malos. Na amata atu I mele na e leo na ufa iatu. E ta tau o na iai ni tu la fono ta mau ma le mauti noa o mali lienga o upu whai ma le whaavae o le pāti. Nei loi fo ila ia leo le esenga le malusi anga wha pāti ma wha uwhai wha le tui. E leo o te lelo na malusi anga ilunga pe atau nuu a umana momoli le nofo o le minister le na, o le palemia le na, o le sui minister le na, ua puipuia I le tula fono whaavae o le palemene. Eo. Alo ale ni la matia ya pe fo ia amelia fa moana kalo fai. Yo, tu fortato por kalambi. Yo ona mal mai fo ila ia leo o le to tele o tatu tangata. O talolele tu ile utu alava. Ya, alo so fo mnuia o tala le aswasu. Pe mai. Ya, elem fai ele na tu la fo ina e la uli al mali e tolo na tu fine tu salava pe anga leanga oi mata le tu ngane lo na tu fine mona so ya sa le ya kasi le na me ta o tele le atangi le solo tu mau pele le nganga fa lo la uli ile fionga le tu mai tai pan mi ya, tātou o ese mai manamea, si tātou tālia maunu fo o le aso o le astofi. Tātou wabai fo le astofi po le ale. Taulu manga o le tali mai le whaamsinonga le nai tu. O le si vanga tau, ma leo te whantua nei. O le aso tofi o le vaso nei.
La mo e foi ma le matanoanga ma le li fai fi au le sunga ya so alo, Reverend so alo, po pastor so alo foi, Freddie, e Melponi Australia. Fatasi ai ma le talanoanga foi ma le fionga i le sa avea, ma sui fong te lai o le maunta, ma le pale mene o Samoa, le tofa ga tala i manu, na foi na toe ketsi i le aso tai au le tau le tu la o le lima ia la foi tu lango la talamba i le tofa foi le foi to mali tu sai ma mea lea sa tupu ia matau lu mango le fono le so al tal nonga la le baso alo awa le tebile nei e toa valu ia Samoa o taloka nei i Australia i ngā ruenga whaawaiteng. O le tōtelo i la tau leina so sola ese mai whaatoanga sa watu iai le whaatutuanga. Ia ma le mali enga i le malanga mai Samoa. E o e ngā lue ai. Au so sola ese mai whaatoanga nei. Ia maoa i tua i a inga e masani ai. Ia manonofo ai. Ia ma fesola sola i solo ai lapa. A wai le to mfointo e mousinga lua. O le si la to tolu. Ia o le nae e taloka ono le tūlanga o soringa tūla fono. Whao lima, ave ta avale o nā, ave ta avale sao sawa. Whaatasi ai ma le maua ina. O la au whaasaina, ma whala au whaasaina i tutono ta avale le teimina mauai. O tau sisila iei i nei matau. Lea la ua tui nātu le fili ina o tangata e o mai i ngā ruenga whaavai teimi i tutono o whono whaavaia i tūmano. Ia o tutono foi a o le i tu ua o tātou lau whanua ma lea tunu. Ua uma o na lapata ia. A wa o te tonu le pulenga ali i ma whai pule ma i la tau le pulenga ai tu malo ma pule whawai ia. Whono whawai. I le istanga te whautua ina i la tau au tau nu ulo tau so sola lo. O ne i la fō mai se tupe. Vaini a inga tau te o tau te na foi ma su inko kenge ngofo mau i ngā minka mālongo fa mau e whai iko pepa. Sorry wewhai le e whapena le whainga le mea e o mai le tū la whono. A o le whetangisi fo i la nai mea i o pe o whakangisi a pusi fo i o. Bo se i e sesi pusi ranga isu. I le teimi le a o mai whainga lotu o whaamaru yanga. O uputi mai, o whautuanga ia i la tau nā le whetangisi a le whakangisi pepe loia. O tau se sila ia i lesi vaenga le nā tāua. E o atu tangata o le komisi, tangata whai ngā ruenga o le auso upu mai la tau o lova, aia ngā ruenga whawai teimi. E atu e siaki tangata ia i o, malanga ia no mai, e wa ai po yeisa watina e po o se mea na whai a o e i whafo i le ngaruenga. Ai aku, ia po o sarau microwave, sau pusa isa, sa masinta mea rutina, se ta avale fou, se fale fou ua whai. A o a nisi atina e lelei, se moa vao na amatu e moa ai le vao. A o tu lei se mea, whai ngō fia ia. E te le toi maua se awa noa e te toi sauai. A o tātou iai le mata upulea. O mana tu ai ia le fionga ia tui whaasina. Po le fionga fo ia tupuola ma le whaltua ia Ana Rosa. O lo wa aia se awhai ngā ruenga e siria i le to ono se furu e le ngata o Samoa. Ia e whapena fo i lātu o lo o malanga mai Solomona ma Vanuatu ma Fiti. O lo o tausia le au whainga ruenga le nā whawai teimi i lunga i le whaatoanga le o Pamarika, ia po le, Paprika, Helensville.
Matu le wha malo ina ua ngā ngaifo o tau whaiva le yaso. Ia, ma ngā ruenga le lei o lo vai eile saunga le mu. O nai o tātou tangata o lo malanga mai i ngā ruenga wha vai teimi. Ia, ma o lo pui puia i lalo o le wha manu malunga. A le tamā, po le fionga ia tui wha sina. Tupuola, male tina ia Anarosa. Ia wha pena fo i o tau, lo avea ma supervisor, ma te itai, e le whaatino ina o ngā ruenga le lei e maruti ai le whataloloa i mai le whaatoanga a o ngā ioinga fo i whaatino lunga le nā whaatoanga i masini ma mea whai ngā ruenga ina ia pui pui ai lo tō saunga le mu. Matu le whaamalo. O tātou tangata whai ngā ruenga o lo o ia i lunga i Kerry. Lesa ule moli fo lea. The sweet orange from Kerry Farms. Talo whātu e a tātou. Uso matua whawhine ngā lue whawai teimi. O i la tōlo ngā lue i Tauranga. Palmerston North. Levin. Ia whapea fo i New Plymouth. Hawke's Bay. East Coast. Ia ma i Napier. Ma Hastings. Whatalo whapitoa. I la whine ia hana ma le whanau i nai Napier ma Hastings ma le mai la tau fwoi o le tātou ai ngolo ngā lue ai. Whatalo whatu le sunga ia aloi ma kuisa ia whapea fwoi le tua whine ia so alo whai ia ma le whanau Tambo Harry ia whapea fwoi se eti ia ma le Tambo Vaeruanga. Ma le Tambo Hans nā lona ngā rurue le nei aso ma tiute sa whenga iai lea o ngā ngaifo whaiva sa mboa i le nei fo i aso lua. Tele le sona wa tātou wa wina mai i nei mau mea o tutupu. Ia, talo whai fo ia tutuina la tau ia ma le la tau whainga malo ma le tau mwhainga. Ina ia awane i toe whaunga ina televisi ma le ITO ma le upenga te whailangi. Ea fo i e toe whaasala wina ai live stream le la tau whono. Ai o te fia tele le whono. Ale Malta, ale pale mene o Amerika Samoa. Tuila ma manua. E ma kua pa sa o mai ar kam. Tua au mai a ilu mai ile lo ia o CEO o Officer Sili. Ia whapea foi Officer Lango. O whaululungo ma tanga ruenga. E ma tua whisilingia e to ina. Matua i o te ngia e to ina. Aise. Kiri palafu ma le pasee ma le wha maoni le whatino ina o la tau tiute. Le whaunga ina la o le tusi o wholinga, po o le api o whesota inga, po o le api o whesila wha inga. The Facebook page. O penga te whailangi, Twitter, Instagram, TikTok, SpaceX. Whai meile tala matu tia. Po muangu tia fwoi. Leisi sui whai pule o le senatoa. Mai o mātou a inga, mtua palau vale mai a ia tea, mtua whaitio mai a tea. Whapea te ite mtangata ese ia, la tau te mui a uma, whaitio mai a tea, o nisi tangata, a leo o lotu, o kakaro mā kou a inga. Whatalo whatu la uso ia ale leota, ia whapea foi ia le uso ia awhamasanga. Ata Frost, ata pana Frost, ia whapea foi ia tua fine ia tanga loa sina Albert ia mautou umala molo whawhongwhonga mai sunga se yuli te vanga pili kunwa yu alauso ia la mepa
ia ma le tātou nu o li fa pena fo i le li fai au ia tuambe ia o le uso ia tu sa mau kioa a pe fo i le uso ia Sam ia ma le to tele o tau fata tau amo ia ai mo se fo i le uso ia Isako o le fionga i le maupu taulangi ia oi foi le ngo le toina le uso a Simone Simona alo le se fo munria o tanto nu uma alo fa taile mafuta mai foi le uso ya tui ma auto fa taile mafuta mai si o tau ia tu po i lea le a fa mai ia le tala le tangata lea e le ai lava fast party e le toi mana o miengi ka ngaka whaalaka wha peo peo sa vea no vai ko i garo ku soka o unkuinga ia le na tala whae yeah, lele. Ai le silia. Yeah, le na. O KK, talo fa KK, malo se fu mria. Ya, ma fina upea tupu. Talo fa laf malo se fu mria. Ona tawalunga tuai se langona ma se manatu le ne yaso la se wi fanua. A te tili le tātou o tunu i tawhai fio la lurangi o lo whaafunga mai ai. Me se vo le tātou tina matua. Ia anti whaalawe lawe awhamasanga poe la ulu ma le tua whine. Ia Yvonne ma le tamai tai o Siobhan. Via tele lava le lei e whiawhi ma toenga o ngā ruanga o lo tau wha mai. Ai na ua ngā ngaifo whaivo Samoa. Ia. Tau tai le tua i lunga leala, tau nu umale manuia, nisi fo i o fau tua Aotearoa nei, malanga i Samoa po Australia po whea lava le atunu. Iai leanga le lei o le tua. A mangalo fo se leo pa whai ua pa o papa i lau whaafonga tātou whei loa i le o ngā tutonu o le vai aso. A tai au, ai o te tu o tau, o le pese lea. A le... Mātou nuu e vaiala, le malai tapu o tota, o le a wha mai a tuai ia le au unanga ma le tautua, a le a tau o savea i le nei a solulu. Ere fialu, ere peseri i runga ari, mo in, te tue whaitasi, Tue whaitasi lava ia saulola ia lea. Whaftai Samoa, tātou wheloa i alofa tele mo oe, look after yourself and be safe on your journey home. I leave you with one of our villages from Waiala song called Fetu Olelangi.